Clear tu te in Zavain Chibaile Vekule Voin hi July ni kuwa kumsan hi somni panga nilai ni ania tontuma hian voin lama India rama thil thleng chiat na sang thleng te kan tarang vele don ani ama sabera kan entur hi Indian Air Force jet fighter accident rap thak tak thleng chungchang hi ania voin khan Rajasthan Churu district a Indian Air Force jet fighter hi accident a achunga chuang pilot pahnih de chu amuna hian an thingal ani jet fighter hi Ratangarh Tehsil Churu district a voin khan accident thu hi thunei tu lam te chuan an puanga pilot achunga chuang pahnih de chu an thi ngal thu Indian Air Force chuan Twitter lama an post bok ani IAF Jaguar trainer aircraft hian voin khan accident rap thak tak mai hi to ka ni tina anti thin dan pa ngain training mission nein athlok chuaka ti chuan Churu Rajasthan buluga chuan accident ta ani Churu SP Jayadafin asoidanin voin chun dar som panhi le chan ve khan Indian Air Force jet hi Bhavana Badavane khuwa Churu district buluka accident thu asoi ani ami chungchanga hian report sang om nuala tona hian pilot panhi te hian chuanga keng hian van doina rap thlak tak an tok ta ani tin helo po hi kumin April tha po khan Jaguar fighter aircraft IAF ta tho chu achunga seat panhi chon theina om chu Suvarda khuwa Jamnagar district Gujarat alo accident le to boka he accident awang hian pilot pakhat chuan nunna achan pha ani tin hen Jaguar fighter jet po hi training mission an neilaya accident tok tho ani Jaguar fighter aircraft chunga hian seat pani aum thu police ta chuan soya he accident thlen nam hun hi Jamnagar khuwa atanga kilometer som pare ta hla fil zau taka accident hi thlen thuan tarlang ani tin he baka hian Mars tha po khan Jaguar fighter jet tho hi Ambala Air Base Haryana tanga atho chu tanga re vaklo nuwa accident thuan soile boka tin AN-32 transport plane po West Bengal Bagdora alo accident le to boka hemini hian thlon accident hi voi ni thleng ani mase vani thak tak mai Mars tha accident rap thak tak thlenga hian thlona chunga chung te chu himdam takin thlona tang hian an chu man thu official te chuan an tarlang ani Jaguar thlona hian technical lampang thila boina ha to wangin eng hian thlona hian accident to pha ani tin hemi pialama hian AN-32 hi engwanga accident ni ani hriat ani lo thung ole kha voin lama jet fighter Indian Air Force ta accident rap thak tak thlenga wanga pilot panhi ten nunan chan dan chungchang kan tarlan thei chu ani ole tuna ve thung chuan voina Gujarata leido chimrap thak tak thleng chungchang hi kan tarlang vele don ani voin khan Gujarat Vadodara Gambira leido chu achima he leido wang hian mi tam takin nunna hanchan alo bera mi som pakhatin nunna chan angin tuna hian niu sang chuan an tarlanga chungzinga chuan chungko pakhata tangin member pathum lai mai hantel nge a tin pakodang te hi lirthei tan liam awanga mahi sagar luya an tlak ta ka wangin nunna an chan pha ni an tarlanga heleido hi kumsomli pathum vela upa hanitoa Gujarat Vadodara district a om ani Indian Express in antarlandanin Rohan Anand Vadodara SP chuan asoidanin mithi hi tundin huna som an finti mithi hi tundin huna som an fin fia to thu asoi ani anan hian mi pathum de chu ruang lak chu le the an rin thu asoya tin National Disaster Response Force NDRF le State Disaster Response Force SDRF te chuan tuna hian luya hian dam chuak an omem ti chu uluk takin endik na an nei mek thua tar lang bok ani Vadodara SP chuan hethianga
accident rap thlak tak wanga thi na thleng hi register ani thu soya police te chuan in tuna hian thei top chuin pan la meka rescue operation hi zo fel ani hnuwa an chungchang chu district collector hne na tangin report fel pai tak nei thei anin be sei thuan darlang ani anan chuan tiang hian soya ruang an lak chu to te hi tuna hian Padra referral hospital a an ruang chu postmortem torin shoi ani thu adarlang bok he leido hi Mujpur Padra taluka Vadodara district a ania he leido hian Mujpur atang Gambira anan district chu hapo pheya tin central Gujarat atangin Surashtra thlengin apo phei nan tarlang ani official 10 antarlan danin Ramesh Padiyar Vedika Padiyar le Naitaik Padiyar te ani hi chungko ani thu soya Dariyapura khua cheng ani thu antarlang bok mi pakua liam tor zinga hian mi engmoza chu hriat chu ani to thu antarlang boka chungzinga chuan Sonal Padiyar he hatela ani hi apasal le afate pahni chu hele do chima hian an thi ti report a chuna lang ani Narendra Pramar Nani Serdiami te tin Chubaka Rajesh Sabda Devapura mi te po tuna hian mi pakua him tur zinga hian hriat chu ani to thuan tarlang ani tin he baka hian mi engmoza chu ani na hriat chu tumin ma la lamek ni nan tarlang Sonal Padiyar hi ikovana passenger pasari jong zinga telve ania ichuan vane thak tak main ani hi adam choka tin Chubaka afapale afanu te po andam chok tel bok ani Raju Hatia Durka chengpo ani hi truck driver ania truck chu khaling Durka tanga Ankleshwar Square lampana tlan ania ichuan a truck hi leido tang hian ada thavele boka ichuan hanmo takin ani po hi SSG damdoin Vadodara lampan pui ngal ania damdoina chuan enkol chun zom ngal ani bok video sang viral a chuanin leido chimlai chu alanga tin chu mi pelama tanker leido chima mek chu mu ani bok luya chuan nu pakhat chu atanga afapa chanchuk torin chanpuina hangena tin soita kangkhanin ikovana tepo mi engmozat chu antang bok ani Anil Damelia District Collector Vadodara chuan Indian Express ashil danin rescue operation chu manhmo takin kalpui ngalani thu soya report tarlan china chuan truck pahni ecovan le pickup van tin chu baka auto rickshaw te chu luya hian antla thlanin tarlan ania leido hi zawaya chimlovin mun khata achim ani Vadodara District Fire and Emergency Team baka NDRF te chu manhmo takin rescue operation na kalpui hian elai huna hian antlan pheng halwata NDRF Vadodara 6BN unit te chuan accident lenam huna hian chanchu anna thoktorin team te chu anchu tir ngala ti chuan luya te hian chanchu ngai om te chuan chanchu ngal bok ani athuk na mun lai ber ani lo hlova hiwang hian chanchu na na kalpui po hi ahar salutuk lem lo ni hin nan tarlang etianga chhetna rap thlak tak thlenlai hian bridge hian two wheeler pahnian om lai ania ani po hi luya hian anta thavem ti chu ching takin hriat ani lo thu an soi ani soita kang khan hliam tur tam tak te chu Vadodara District Hospital a roi ngalwat ani thu an tarlang leido kumsomli pathuma upa hi repair ni kumlam khanin cheithat ani thu soya tichuan tuna hian executive engineer road and bridge department lamte chu manmo takin he chetna thlena huna hian ankal ngal thu soi boka emwangin nge he le hi achim chandi chu zirchian na nei dona thei top chuin man lak tur thu soi bok ani Pravin Chowdhury District Collector Anand chuan Indian Express ashil danin Vadodara District chuan rescue operation an kalpuya chena thlena huna hian fire tender pathum lai mai chu assistant atan man anni thua soibok ane district lelam anan district lama thunei tu lam te chuan police lam thleng poin chanpuyen ngai chuanin leido le lama chuanin
in peisa vekin anom thuan tar lang bok ani Enclave Congress MLA Amit Javda chuan Twitter a ting hian a posa lir theing muza chu LA do chima hian an tlak thu soya tin liam tur po ing muza an omnin atar lang bok sarkar thu nei tu lamte chuan in tuna hian man mo takin ma an lak thu soya LA ya tlan tur lir thei tam tak te po mundanga tlan tiran ni thu atar lang bok ani ole kha kha voin lama India rama thil thleng chet na rap thak tak theng chung chang kan tar lan thei chu ania avan dui thak khop maya hetiang ang thila thleng le thin hi amai ro chu sarkar lamin man lavata tiang hian chan chu ngai le pui ngai sang sang te chu an pui nga lani ti kha kan tar lang anie ole khati zong kha tung tung video wa India rama voin lama chet na thleng kan tar lan thei chu anie